Hello there, Long Oscar Siziba, aka Thobela, uleader wendo South the Morning Star. Baculi besicathamiya imbube phela. Silapha namhlanje sizoxhasa umfowethu uColin Moyo. Uyalaunch album lakhe. Album engizwe ukuthi limnandi ngendlela isimanga. Selama album adlula 10. So sizile namhlanje sinqosile ukuthi sizomxhasa sizocula lesi sicathamiya. So kithi thina ezama artist kuyinto enhle kakhulu enkulu kakhulu ukuthi simanyane, especially ama artist akithi lapha emathebelelende koBulawayo. Let's try by all means ukuthi sinjani siqhasane. Uma siqhasana kuyaphuma lithi lizwe united we stand, divided we fall. So let's come together siqhasaneni njengalokho sizile ukuthi sizomxhasa uColin Moyo. Umculo omdala kakhulu. So lathi sithe khona hayi mayethe waphosilizo ukuthi icela ndize sikhasa sabuya ngokuningi bethu. Akhona amaqembu, bakhona abantwana besentu samaNazaretha, bakhona oMaluka, many groups are here ukuthi sibe ndawonye. So mina ngwami I'm very happy ukuthi ngibe la lento South the Morning Star. Yes, siyabonga. Ngokunjalo silabo bonke esilabo abasiphathele leyo music ngoba ngeke sihlabele ngemlomo kuphela, kuyakuthi iginzi kuchaya lapha ngumuntu uyabeyenza ukuthi kuphume phela nje. Ngithemba konke njoba abapastor sebekhulumile ilizwi kaNkulunkulu konke ade kwenzakala sokuhle kwasuka. So akusekho okuzahlupha nje phela. Ukhona wathi hayi ngiyabazi laba abamileyo phambili. Kumbose empikitsheni lapha. Liyambona kuhle? Kuthiwa ngubani? Hayi ukhona yino le $10 emnike. Hawu ngapho sikhulumele $10 kuphela. Simnike bese lithethu yenzeni. Ya nge10. Na yakwazi yayidinga kubani? Abafundisi vela baswele imali enjalo. Yikho iqala khona antsho phela. Asithabeni mandla. Abafundisi uyi10 ngicela antu incebo kaNkulunkulu. Siyacela incebo zikaNkulunkulu antsho phela. Yesu waseNazaretha. Baba nakumsebenzi omuhle. Umsebenzi obukekayo. Baba wealbum ebizwa Phenduka. Nkosi enhle, Nkosi yamabandla. Nguwe Nkosi enhle owathi esihlalweni sakho kuyahlatshelelwa, kuyadunyiswa, kuyabachaswa. Father, we thank you that even in heaven there is worship, there is music, there is praise, there is joy. Father, with gladness of heart, with joyful hearts, Lord, this day we dedicate this album to you, my Father. In the name of Jesus, that this album will touch lives and touch nations. Nkosi enhle, i-album le babithinta izimpilo iqule ngegama lika Jesu. And Father, in turn to return a blessing to Moyo. Father God, you have chosen Colin
Lord, to be a blessing to kings, Yes, Lord. to be a blessing to nations, In the name of to be a Jesus. blessing to communities. In Jesus' Baba egameni lika Jesu, Yes, Lord. siyayiphakamisa impilo yakhe, Yebo. siyamnikela kuwe Nkosi enhle. Egameni lika Baba Jesu. ngegama lika Jesu iphimbo lakhe, Yes, Lord. inyawo zakhe, In the izandla name of zakhe, Jesus. Baba amehlo akhe, Egameni lika indlebe zakhe, mazibusiswe nguwe. Yes. Bless him, Father, in an amazing way. We pray that this will even bring back financial blessings Yes, Lord. into his life, my God. Jesus' In Jesus' name. We thank you for this gift that you have put upon him. Father, that will set him before kings. Yes. Even more and more. Nkosi enhle, mawusondeze emakhosini esikhosini. Yena ngowesikhosini. Baba ngegama lika Jesu. Siyephula intando esitha. Any hindrance. Father, we wipe away tears that have come down. My God, in the preparation of this album, Lord, may those tears be turned to blessings. May those losses be turned to blessings in the mighty name of Jesus. Musise Baba, Musise ngendlela emangalisayo. Musise Thixo, Musise Baba, Musise nawehla amazulu, Musise Thixo, nawehla amazulu phezu kwakhe. Ngegama lika Jesu. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha, we surrender this team, oh God, Father, to you that has supported Colin, Baba, all these years. My God, may your blessing be upon them. May you continue to uplift them, increase them, multiply them. Father God, bless their feet, bless their voices, continue to bless whatever they put their hands to. Baba, we thank you for this spirit of unity. We thank you, oh God, that you uplift them in many ways, financially, in many ways, oh God. May your blessing be thou upon them. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. I dedicated to you. Wow. I haven't known it in I think 6 years. But today I feel so it's yours. Ezandleni. Ezandleni futhi. Chairman we-Progressive Resident Association yakobulawayo yimi emphethe Bulawayo yonke jikelele. Yikho ngiyathaba kakhulu ukubona izakhamizi zibuthene emsebenzini omuhle kangaka. Lokhu kuyangithabisa esigabeni sami sakobulawayo. Lapha kangihambi ngedwa, ngihamba lenxusa lami elincinyane nje. Ngilo secretary wami ngicela ubaba Sibatha. Ubaba lo engihamba la secretary for sports and arts. Wona lo mzabalazo
esiwenzayo uyophethe ku-association yako Bulawayo jikelele. Ngizokuba lo secretary we-youth ijala komoyo uyophethe zabontanga koBulawayo jikelele. Ngiyabonga isikhathi leso esifitshane ngisinikiweyo. Ngixolisa njalo ukuthi bengikhumbula ukuthi ngizaxoxa lana kwesikhathi kodwa ngenxa yesikhathi lemtshina ikhanya kayihlele kangakahle senza ukuthi ifahla mbijana. Ngicela ukuhlonipha lonke abantu be-arts lapha. Ngicela ukulihlonipha lonke. Likhona abantu be-arts? Sure, alizwakali kodwa. Yazi abantu be-arts ngabantu bamadlabuzane kade singase lihlanya khona. Ngicela lihlanye ngoba lokho esikwenza koBulawayo isikhathi esiningi akujwayelekanga. iBulawayo hlala inyathezela insuku zonke. Singenza izingoma ziyanyathelwa, senze inkondlo zethu ziyanyathelwa, senze lokhu lalokhu kwama-program ethu awafiki laphezulu kuhulumende uyanyathelwa. As long into nje yathi wafahla ngolunye ulimi kuyebo as long uvela eMandebeleni kuyanyathela. Kodwa ngicela ukuthi bantu be-arts lisukume livuke lizimisele ukuthi umoya wonolo kunyathela izinto liwehlule liunqobe. Siyezwanana kuhle. Kuqhakathekile khona ukuthi iBulawayo ibonakale. Bonakalani indawo eziningi lihlabela ingoma lihlabele ngeBulawayo lihaye ngeBulawayo lihayane lani ukuze laba abazama ukulinyathezela behluleke ukulinyathezela. Ngiyacela ukuthi lime linjalo liyiBulawayo. Ujaka komoyo lilontsha i-album yalo lenamhla. I-album le umoya ilontshayo kazilontsheli yena. Ulontshela lina bahlali bakoBulawayo lama-arts wonke akhona. I-album le eseyilontshile ukuze iphakame isukume iye phezulu. Kufanele ukuthi libe layo liyithenge ibe khona ezindlini zenu. Isikhathi esiningi izwakala ihlatshelwa ibe ligugu ukuze abantu bezwe ukuthi umculo koBulawayo ukhona. Lokho kuqhakatheke kakhulu ngoba singalontsha i-album siyekele ukuyiphakamisa thina abahlali bayo, thina abanikazi bayo. Ayisoze iphakame, it will just die natural death. Ukuze into yethu sukume phambili kumele iphakanyiswe yithi. Sithenge i-album le, sithengele labangani, sithengele lezihlobo, isukume yiyo i-advert enkulu yonle siyabe siyenza ngomculo ne-arts yakoBulawayo. Ngifuna ukulimotshela isikhathi. Ngibona ngani zikhona izipika ezinye ezithize okumele zilandele. Ngicela ukubanika ithuba labo ukuthi sixoxisane sinikane imicijo ngokuthi senzeni ngama-arts akoBulawayo. Okwakhathesi ngibona ngani kwenele khona okukhulumileyo. Bengizwe ubaba ethi yena uzacela ngiphakamise ukhansila Moyo eze estage naye ngapha ngingazi ubenze layinini baba Moyo. Ngicela ukhansila jikelele wakoBulawayo Asimchayeleni izandla lapha kumame ngini. Asichayeleni izandla futhi uthaleni. Ngicela abanye bachaya umbululu ogogo umbululu. Ukhwelo. Why ngisitsho njalo? Ubaba uNkomo uhlala esidedicator entweni zakoBulawayo. Ukuba nguchairman wakhe asikuthathi kancane. Siyabonga baba uNkomo. Angibingelele i-leadership ekhona lapha ekhaya. Ngizabingelela abafundisi abanye bakhona ngisababoni. Ngibingelele izakhamizi zalapha eNkulumane. Ngibingelele ngizwile ukuthi kulaba vela ngale kolwandle abavele eSouth Africa abazile kuzosupporta
lumsebenzi omkhulu kangaka. Ngibe sengibingelela ubaba uNkomo ngokwakhe. Ubaba uNkomo ilunga leBupra abayibo abasiphathele uBulawayo jikelele. Okhulumayo nguSiboniso Moyo engu-proportional representation councillor wakobulawayo iBulawayo Metropolitan. I-proportionally ngu-councillor osebenzisana labo councillor bonke jikelele bakobulawayo. So lathi singomama simelele uBulawayo. Angithi ama-audit angu-29 thina singomama bangu-9 esingene ku-proportional. Ake sitshayele izandla. Izikhundla lezi kudala zithathwa ngabobaba, kodwa ke lathi njengomama siyabonga ukuthi lathi sitholile ithuba lokungena. Namhlanje sithi ayeye ekholeni, ayeye. Yes, silanda ukuzojabula ngithi. Lami ngithi ngithanda ukuthi ngitsho ngokholeni ngilibingelela kule indaba asibizele yona asinxusele yona. Mina ukholeni I think ngimaze more than 20 years ago. Esacula lo mama uRivonia Khumalo. Ngicela ubona abamazwi mama uRivonia Khumalo the late. Liyabona ukuthi yes izandla ziyaphakama kulomntana othe uyamazi uRivonia abantu nani uyamazi ngayo. Bebecula bonke besahlala eNtumbane. It's a milestone ukholeni aseyihambile bathandekayo. Mina ngike ngaba ngomunye wama managers zakhe ecula ukholeni. But namhla ngiyabonga futhi ukuthi lokho ngihamba naye esikhathini esinengi siyaxhasana lokholeni sibizana umntaka baba mpela. We come a long way. Ubaba uNkomo ukhulumile wathi i-music industry yakobulawayo icikelwa phansi esikhathini esinengi. Liqiniso lelo bantu bakobulawayo. Let us arise sisupportane. And why singasupportani bantu bakobulawayo? This is why some of us we are here today. Ukuthi sizobonisa ukuthi thina sikhona. Ukuthi sisupportane labantu bakithi bakobulawayo. Uzokuthiwa abantu bakithi abala talent. Sine talent eliningi kakhulu la kobulawayo. But siyaswela abantu abayimelayo into leyi. Asibende ezibindi simeleni into leyi. I'm so grateful ukuthi okholeni bayimele bayilinda lento bayiphakamisa. Bekunzima behamba endleleni. Uma singakhangela lapha vela khona akukho lula. But singakhangela futhi lapha sefike khona kungumusa kaBaba uNkulunkulu. Bantu bakobulawayo umuntu mayisenza into enje mina bengiexpect ukuthi namhlanje ngizathola lapha kugcwele. Ingabe kuvele umuntu ovele Harare, ingabe kuyanyathelwana isizathu angisazi lana kungenxa yani. But it's so painful. Let us support one another as imathebeleland. I-music industry iyafa ngenxa yethu. Nxa omunye esenza kanje we need to be there for these people. Irregardless yimalini as ozayikhipha. Yabona kathi sivini bethengisa ukudla laphana. Yona le idola yakho iyamenza aye phambili. Ubukhona bakho buyamenza aye phambili. Ma-artista lapha, I really appreciate you so much. Lenze into enhle yokuzosekela omunye wenu. Ake libachayeleni izandla impela. Ngoba asonto ncane ukuthi usukume phansi uzosupport omunye. Ngamunye ngabe ngingakwazi amagama ama-artista lapha. But engushoyo kathese emini yanamhlanje. Lingayekeli ukusupportana. Noma kunzima. Thwa izandla ziyagezana. Kusasa kungaba nguwe. Kusasa kube ngulwana. But uma ngahambela khatshana lawa soze bakuncedise. Ndiyazi ukuthi umculo Thwa music is the food to the soul. Mina ngithanda ukulalela ama lyrics kakhulu. Mawumuntu ecula bamba amazwi akhe awakhulumayo. Ithi album kaKholeni ithini ngicela ukubuza. Phenduka nithi lathi asiphenduke nini ekwenzeni kwethu.
omunye nomunye mayesuka lapha noma embone ehamba ngespeaker box utshela abanye ukuthi hayi umculo ngowakithi lowo. Akula munye umuntu ozabuya ezosisupporta ngaphandle kwethu. Uma sephuma lapha esiya ngaphandle thina sebe siqalela indaba iqalela ngikhaya. Into engithanda ukuligqugquzela yona ama-artist lingalahli ithemba. One day kuzosilungela kuphela kwelinye lamalanga, but sifuna bona laba kakhulukazi abayibo abagijima besesupporta eHarare besesupporta kuphi bake bayekele umkhubo omubi wokulahla abantwana bakithi bekufe bedubeka. Please siyacela ake sisupporteni umculo wakithi wakoBulawayo. Yebo kukhona lapho kusilela khona kodwa thina yitho kumele sibasupporte. Angithi bathandekayo, let's support one another, let's love one another. Ukwenzela ukuthi omunye kusasa la nxa kunguwe kube kuhle nje kube lesisindo. I think nje into ekhona lapho uSathane befuna ukusiphoxela nje ama-instruments ethu, but siyathemba ukuthi laba abakhona uNkulunkulu uyafisa ukuthi babe khona. Angithi so asenze nini umculo wethu kube mnandi. Colin and the team Fame Foundation ngilokho ngi-right angithi yabona ukuthi lokho ngisayikhumbula. I wish you all the best. uNkulunkulu alenzele kahle liqhubeke ngifuna livulele amadozi kukhona lapha eliya khona. Even every artist who is here, I believe you are going somewhere. Lingazideleli, lingazeyisi, liziphakamise, lizitshele ukuthi I can do it. If so and so did it, why can't I did it too? Anti batsho njalo ngesikhiwa. Ngabe kwenza lathi sizakwenza okwenzakala ngale lathi singabantu abafananayo sizakwenza koBulawayo. Ngiyathemba konke esiyaqhubeka sikwenza siyabe sisupportana. Ngiyabonga kakhulu Bulawayo muhle, ngiyabonga kakhulu basekeli bakaKholeni, ngiyabonga kakhulu izakhamizi, ngibonge uBulawayo muhle. Asitshayeni izandla kwi-album kaKholeni. Siyabonga. Siyabonga kakhulu amazwi amahle kangaka akamama asimshayeleni izandla. Asishayeni izandla futhi ngicela abakhatshana basondele eduze. Jesu,
Usazothi turu ngikholeni yalizwisa uloju kuphela yebo kambe isukile ku stimulate gospel ngathi uthi ngifake kube ngumaskandi mbijana. It's unfortunately abanye bamademele bazositshayela live ababone abafana bekumele batshaye live akula muntu ade kumele kube lo drumist usixasi lo bassist uTheo ambabona isihloko esithandekayo. Konke lokho kuthintwa yenye ingoma elandelayo izayizwa umona kaSathane.
Salibonani babukele emakhaya nabalandeli bakakholeni Moyo. Namhlanje kumhla ka-26 October bengilontsha i-album yami entsha elesihloko esithi Phenduka. Ngilontshele eNkulumane Christian Faith Fellowship. Li-album lami lesi-11 selokhu ngangena ku-music industry. Ngiqale ngitshaya umusic ogenerali ngase ngitshintsha unyaka ophelile ngisithi ngcono ngichaye umaskandi gospel. So namhlanje ngidlale ingoma ezintathu. Eyokuqala yona i-album title ethi Phenduka, ingoma ekhuluma ukuthi abantu batshintshe nje indlela abenza ngayo ngoba iBhayibheli says kumele siphenduke sikhonze uJehova. Ngazachaya enye ethi umakoti. Lethu umakoti ngayikompoza ngikhangele i-general life. Abantu bayashadisa, abantu bayendisa. So untombazana mayesuka ngekhaya uvalelisa ubabakhe lo mama akhe uthi salani kahle baba lo mama sengisiya kondliwa ngomunye umama, kodwa lo mama akangizali kodwa uyabe ngumama. Ingoma ekhuluma ngento zomshado. Ngananzelela ukuthi abantu bayafuna nje ukuthi bakhuthaze emshadweni. Abantu kumele babekwazi ukuthi nxa isiya emshadweni uya ngaphi, uyahlangana labo bani, uyahlangana labazali. Yebo abazali labana kabamzali. So indlela yonke abeyenza kumele ananzelele, abanakekele futhi akunanzelele ukuthi kabamzali. Yikho ngakhompozana le ngoma yomshado. Then ngasengizoshaya enye eyesithathu ekhuluma ngomona. Ngithathele kuvese khona kuJakobe ekhuluma ngomona ukuthi kwezinye izikhathi abantu okusiphambanisayo emhlabeni umona nje kuba lomhawu lento eyenziwa ngomunye umuntu. Uze ufike esikhathini sokuthi mhlawumbe abanye ugcine usenza izinto ezingalunganga ngenxa yomona nje. So ingoma yami le inye ngitshayile esithathu iyakhuza ukuthi asiyekele nini umona, sithandane no appreciateane nje noma ubani enzeni khona lokhana ukuthi kuyenziwe. Let's try by all means to appreciate each other. Yikho ngikuthandayo ngomculo wami. Ukholeni ngubaba lijaha elizalwa eNkayi esigabeni seGonye. Ngawondliwa khona eGonye, ngafunda i-primary yami eGonye SDA school. Ngasuka lapho ngayangena uform 1 eKhomayanga secondary school. Kodwa ngisiyangena esikolo ngangivele sengidisabled. Impilo ye-disability inzima kangaka, but-ke ngiyabonga uNkulunkulu ngoba umphile isipho esingenza ngingazikhangeleli phansi. Kunzima ukuthi abantu bahambe bekukhangela, abanye besiba lembuzo, labantwana bahambe bekukhangela. Ngaqalisa kunzima, ngise-primary, ngise-secondary bekwakunzima, kodwa-ke ngithe sengingene ku-music ngo-1993 ngahle ngazijwayeza nje ukuthi mina I'm not disabled. I have to portray myself emphakathini ukuthi I'm not disabled. Abantu abaningi vele abamboni njengomuntu ophila ku-disability, bambona nje njengomuntu onormal ngendlela engaziveza ngayo ngenxa yomculo. Engingakutsho emntwini ofisa ukungena emculweni, okokuqala ungangeni emculweni ngenxa yokuthi ubone abanye abantu besenza. Ungangena njalo akuyindawo, ngena ngoba ulesifiso sokuthi ufuna ukungena ku-music. Njalo kwesinye isikhathi injongo yakho yaziwa nguwe ukuthi ufuna nxa ungena emusicini. Kwesinye isikhathi mina ngangena ngoba kuyinkonzo yami. It's just a ministry to me. Ngilayo imali, angilayo imali, ngiyakwenza ngoba ngithunyiwe ukuthi ngikhulume lesizwe sikaNkulunkulu. Engakutshela khona mhlobo wami ukuthi khuthala, ungalahli ithawula. Yebo kambe kunzima ku-music, akula mali. Siyalwisa ngokuzama ukuthi sihlanganise. Okunye uvume ukuthola i-advice. Into elahlisa abantu abanengi yi-pride. Ungabi le-pride nxa usungumhlabeleli. Yehla uvume ukuncediswa, uvume ukucorrectwa, uzawubona umculo wakho ubambelela usiya phambili. Uhambo alukho lula, especially kimi akukho lula kulolu hambo kwezomculo ngoba imali yokuthi uyerekhoda kwesinye isikhathi iyabe ingekho. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu uNashville, i-Rock Up Studio. Bayangiseka, yibo
ukuba khona kwami la yibo abangichasileyo, lalona leli dlalati yibo abangichasileyo. Ngisuke kuPapa Joe Maseko la efisa ukumbona ngiqhakaza. Uthe ngokudlula emhlabeni uJehova wangivezela uNeshi. uNeshi is my strength, uNeshi is my supporter. uNeshi nguye ongenze ngaba yilokho engikho khona kumaskandi, especially ama-album ona lawo ongu-2 akhitshwe nguNeshi. Nkathi ungena kumaskandi last year, uNeshi nguye ongibamba ngesandla loba kunzima kungelazimali. uNeshi uyangitshela athi Makhosto buya sisebenze Brian, uyangiphakamisa sengathi uJehova ngamenzela something ambusise kakhulu. Engifisayo ukuthi uhulumende ngabe uyabanakekela ama-artist. Ama-artist enyaye ngunanzelele mase kusafike ekutheni uyafa, ufa nje njengesibungu engalalutho. Ngabe uhulumende uyasinakekela, kube khona esikutholayo lathi, esikutholayo ku-music okungasenza sibonakale ukuthi singabahlabeleli. Ake sicabangeni nje ulanga eli-1 kungala music, singaba yini nje? Masingaqeda nje usuku singazwanga umusic. Umusic uyindlela yokududuza, uyindlela yokukhuthaza, uyindlela yokuveza nje ezinye izinto esizizwayo ngaphakathi. Ngabe uhulumende uyasincedisa, asincede ku-music, especially abahlabeleli. Asilazindlu, siyahawula, akula lapho esibambelele khona. Umhlabeleli mama days akhe sefikile ukuthi sebizwa inkosi, uyahamba nje kungalalutho. Uthole nje umhlabeleli siba yinhlekisi. Uhulumende nxa engangenela kubahlabeleli ngabe singajabula kakhulu.